Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna ku Allah Ta'ala ke hadir. Iru pu Allah Ta'ala pancaji wilinoewe untuk yon ruiwi malabokong nangka ibawan rewa di kamputta. Ejetu linoewe deto maradok kulinoe lepami malabokong ton rewa matuk ko kamputta. Konro kamputta ko suruga. Neneta Adam ipancaji ko suruga. Ya demperem yok kolinoe mak bija jaji ni. Yasan ya le taulino. Maromot ni yang lupai mate. Padahal si ratu tahu mengoloi di mana ni gagok ko. Anak temani mundri, apo temani mundri. Apa 100 tahun yang lalu, dek topi gagah. Jadi lino onroang lepal-lepang malabokong. Yang kana makada pun Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada mak buaki bokong kami nama kesing adalah takwa. Age setakwa ipagau iaga na surop pun Allah Ta'ala ini niri aga na tiang iria setakwa iro bokong ipakin rewa di kamputta iro tike tama suruga. Maka di pun Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ipak berisi matu tau mi tau eri pun Allah Ta'ala tama suruga denai paressa. Jadi kada pun Allah Ta'ala bokok kami nama kesing ipaket tama suruga adalah takwa. Apa kongkero takwai ibolai ami tau rengiri pun Allah Ta'ala mak berisi ki marongbonga ki matu tama suruga deni paressa. Ero tikir. Iya kui paressa mo pita itu tama suruga mitamupa. Apa nasa guruta si sebu pamatu tau iparessa si di bawah lolos tama suruga. Ya ko talu sebu penduduk ku pangkajine iparessa pinapat tama suruga talum itu. Tapi ko talu sebu penduduk depan kajene terus 2 sebu bertakwa.
Ipatama manang imatu suruga marombongan. Iro dua sabbuero napai paresai si sabbue si di maniala tama suruga. Ero jadi pada maki bokong ipakin rewa kampota suruga. Bokok kami nama kesinge adalah takwa. Ya takwa pike tama suruga tanpa hisap. Marombongan topa tahu. Tapi ia panawat dimi tahu ripuang Allah Ta'ala ko makasingi tapak na. Ia ko madodong itapak din limita ko puang Allah Ta'ala. Mo ang kapak bitaw ki. Ayan na tumpay, kata-kata takwa itu ipamulai si bawah panggilan terhadap orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tau matapa itauki. Tau matapa itauki. Ya ko nana. Na asam pajak ko. Ko demo sempajang na calla ko matupung Allah Ta'ala. Di pagaga dasar iman maka dia nak napa bitau siki ambo. Napa bitau siki ambo. Maga sebab maga di pagaga dasar keimanan. Di paniseng ni kapung Allah Ta'ala. Konana. Napa bitau siki. Ko di mo sempajang calo ko pung Allah Ta'ala. Ay, pak bitau siki. Tapi na asam pajak ko demo sempajang iya barasa ko. Maka dia na ay na barasa to ki ambo ko dito mas sempajang. Iria sa takwa. Iria sa mitau. Iria sa mitau. Makanya tau matapa isuro mitau. Ia ko makasing tapa na tau isuro mitau. Ittaqullaha haqqa tuqati. Mitau kiri pungan Allah Ta'ala si botong-tongan ni mitau. Aja te mitau coki mi. Mitau kong kamitai. Ya ko digaga mitai. Napagaw si munatya pungan Allah Ta'ala yang pati digaga tau mitai. Air yasang mitau coki. Takwa yang dikenakan hak qatuqati si tongat-tongan nge mitau. Dasarna tau matapa. Makanya Nabi ta batena murusu umatna aga minurusukan ni tapa iman. Balala Nabi nasurong ni sampajang ni de. Pungala Ta'ala itu suruh ki masampajang. Pungala Ta'ala suruh ki mapuasa. Ia Nabi na contoh kami. Na rini contoh maka da makwe bati masampajang. Jadi Nabi tu dena suruh ki masampajang. Na rini contoh. Pungala Ta'ala suruh ki masampajang. Tapi ko makasing tepat na tawe amo de na isuro mas sempaja to. Ayat tu sampai Nabi tero ya ko siruntu sahabatna nalapak bunga bicarai iman jaddidu imanakum pada pakabarui tepekmu. Pakabarui tepek Kesahabat makutana makada wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Peko ni batewe pakabaru tappa Rasulullah Ta'ala. Maka dia Nabi aktiru min qauli la ilaha illallah. Pamega-megaiwi bicarai la ilaha illallah. Ibicarai
Ia ko ya sikiri kami matanam niati. Tapi dia na tambah tepa Tapi koi bicara la ilaha illallah tak tambah tepa Ia ko ya sikiri kami matanam niati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Okoi aringerange ripu ngala ta'ala. Okoi sikiri maringerange ripu ngala ta'ala. Nama tenang hati. Nama tenang hati. Tapi komelo ki pakabaru tepat tani ki pendre tepat ta. Pamega-mega bicarai. Ibicara rola min qauli la ilaha illallah. Ibicarai. Kegia sang ibicara tepat Yan naro la ilaha illallah degaga as-sumpang sangadinna buangan la ta'ala. Iro pangkau kato ngapa iro? Ia kui bicara bawa mila ilaha illallah pak itu la ilaha bicara nami tepat bicara nami. Amoci ne penra biasa to la ilaha illallah. Angka manu-manu ilati mo manu-manu maca to la ilaha illallah. Apa bicara nami tepat iro? Kega pala hakikina tepat ko irulle ni pasui keyakinan kepada makhluk. Napi pertama keyakinan kepada Allah. Denulle tama tepat keyakinannya loko pungala ta'ala nareko angkamupi keyakinan makhluk ilalang atita. Dena melo siurungan Itu di masa Nabi Abu Jahil itu Abu Lahab, Abu Sufyan dilad na tarimai pungala ta'ala sebagai puang apa magai mega makhluk apuangan asompang ilalang atina. Ang kiasang Lata, Uzza, Manaf, mega 360 na puang. Tak gatung ko Ka'bah na sumpah arak jahiliyah, arak Quraisy. Napa boleh Nabi tadakwai? Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Rupa tahu bicarai la ilaha illallah mau pak kokoi la ilaha mutulimu bicara mu bicara. Digaga as-sumpah sangadina pungala ta'ala. Digaga as-sumpah pungala. Iya mu baca roh. Iya mu bicara roh. Denule bicara. Apa magai? Angka as-sumpang ilalang atina. 360 as-sumpang. Napa bakara la ilaha digaga as-sumpah sangadina pungala ta'ala. Malah dak bertentangan. Makotoni mo pidi makokohe. Ia ko mega mo pa keyakinan selain Allah di dalam hati. Denule tama tauhid. Dia utama keyakinan kepada Allah. Engkau manuk melui patama rak bangi. Manuk mi patama rak bangi. Dena melu tama manuk Magai la engkau tingkalung ilalang. Engkau puarang. Engkau ulalopo. Sinangi tiat tama manuk engkau balinda ilalang. Maka peko usahata, peko carana tama yung manu pasu iyolo tingkalunge, pasu ipuara lopoe, pasu ulae, mapaci pilala rabange, tarimpay manu tama, manyawana tama, apa di nagagasi salada ilalang. Begitulah keyakinan kepada Allah. Laggayolo iya keyakinan kepada makhluk. Napai pertama keyakinan kepada Allah. Ia riasa tauhid. Ia kodeni pasu keyakinan kepada makhluk. Dia namanya tamai. Tanya tauhid asalna. Si garu-garu. Nah, jadi mapacipi ilalang atih.
napa wat ditama keyakinan kepada Allah. Nah, sini no masalah malabih engkau dere. Kegaya keyakinan kepada makhluk. Contoh, ya kiki makada puang Allah Ta'ala maliki dalle. Puang Allah Ta'ala maliki dalle. Irisan niro. Irisan. Tapi terkadang makada puang Allah Ta'ala malengak dalle. Tapi kodewa kareso agawanre. Maka de gurutta o de panasi di tappa eko makuiro melu igiling iro gaga idi itapikan pura na makareso tapi kodena puelo ipuang Allah Ta'ala de gaga jaji iro jaji idi itapikan aja puang Allah Ta'ala ragukan pura na makareso, matunga-tunga nga makareso. Tapi kotanya, puang Allah Ta'ala pun na elo. Buat dijaji udah pagalungnya. Waling indo anak lah, indo anak pacecai rasi. Idu pa asewe. Ibalu ia pas sikolang anak-anak. Weh, anak idi minas sikolah Magi koro, tanya elo na puang Allah Ta'ala. Jadi yaki makada puang Allah Ta'ala pun na elo. Pura na makareso tapi kodena puelo puang Allah Ta'ala. Apa boleh buat? Puang Allah Ta'ala kuasa. Puang Allah Ta'ala meriki dalle. Puang Allah Ta'ala piara ki. Puang Allah Ta'ala padisinga ki. Itu iman yang sempurna. Wattunna isalaiwi Siti Hajar okko tanah Mekkah. Isaleko Nabi Ibrahim. Silalona mimana Siti Hajar. Naisaleko Nabi Ibrahim. Saleko Nabi Ibrahim. Maka di Siti Hajar Ibrahim. Sama naji wita meloko salaika. De nagiling, de namatte. Jok kamui. Ibrahim. Mana kaji malah perumu salaika. De gandri mutoronga. De nagiling, de namatte. Mabila-bila mani napa Ibrahim Allahu amaraka bihadza puang Allah Ta'ala ga suruh go pakua ka napa mati nabi iya puang Allah Ta'ala tapi dia nagiling labak mui magi da digiling apa makadai tanna Ibrahim ia ko giling mesti nyawaku mitai kasih baineku pak dega utorang usalai nasuruh apa kak puang Allah Ta'ala taruh yukuru nasuruh kak puang Allah Ta'ala mesti lau jama tapi kok giling gak mesti matut nyawaku jadi Nabi Ibrahim alaihissalam jok kamui waktu na makada iya makadai Siti Hajar najamin nak tu palik puang Allah Ta'ala ya ko puang Allah Ta'ala suruh ko lao no palik najamin nak tu puang Allah Ta'ala tapi kuni tapi muncul lang atinna Siti Hajar tapi ko dewa kareso digaga kapan nalalang itu angka keyakinan non naruh tapi cupe mopi puang Allah Ta'ala kasuruh ko salaika iya iya najamin nak tu balik puang Allah Ta'ala tapi kodega dewa kareso pikolalanna iya na tu ampai ipak kareso Siti Hajar na degaga asele na apa ukuro tapi onak roh aga na jama Siti Hajar waktu ni salai lari menrek bulu Safa dengan harapan angka kapan matu padangkan lalu nalenga andre sila da matanga di gaga na runtu
lari silok ko Bukit Marwah. Ang kagamaro pole lautaro. Padangkap pole, nang kabatuk malenga, masidakai ka, masyanga nyawa. Jadi na pungalatala na jami nga, tapi ko degau jama, ayan ro na jama, lari lo Bukit Safa, lari lo ko Bukit Marwah, de pagaga, lari silok ko Bukit Safa, lari lo ko Bukit Marwah, kapitu sampai matakko. Sampai matakko de gagayaling ni. Di gagayaling ni. Maga mani napayaling napalele mani rotapi okwalena. Puang. Pura nak makareso, pura nak masai. Lari-lari lo bulu lokko bulu rewa malalisu. Kapitu kak matakola dan nak pura makareso puang. Tapi dena jaji kota nai di malenga dalle puang. Kalipu ni rosan na. Alena na tapi kan. Pura na makareso puang. Tapi kota nai di malenga. De gagawat di malenga kota nai di. Muncullah air Zamzam. Iya leni. Magi na koro, nasabak kalipu ni tepat na loko punga Allah Ta'ala. Irwatu no naro, nisa sama kada punga Allah Ta'ala jami nga, tapi ko degau jama, jama no pala. Lari-lari no. Kemudian mengharap kepada makhluk, ang kagama padangkang. Pole. Masya nga nyawa. Padangkas siro na danungit. Tanya siro punga Allah Ta'ala ro jadi dinero. Mengingi mani jama, lari-lari kecil, masai, mengingi mani mengharap kepada makhluk, napasuni, de nagaga harapan, de gaga keyakinan kepada makhluk. Napatugan ka ni makada, pura na makaresu puang, tapi kota nai di malenga, de gagawat ding. Patuka kota nai di puang, de gagawat ding, man rasa-rasai, tulungat kota nai di puang. Muncullah air Zamzam. Muncul air Zamzam. Gangkan nami ko koro Zamzam na pasi na tepot-tepot na sara yo koro air Zamzam man jibuni. Migi si pulung air Zamzam. Ang kani manu-manu mat dape to koro poli ase makaleo yase. Ang kapadang kapoli rijang nai tayang kamanu-manu, karumanu-manu si pulung ilautan. Ang kawayawana iro. Itu tanda-tanda pado mayro ang kawayawana. Iyan ro padangkang mat dape. Tapi dena ni harap ro. Apa makanya ditepat na Siti Hajar punga Allah Ta'ala mani bawang digaga kota ni di puang. Dena naharap padangkangi. Tapi punga Allah Ta'ala mapasi di loko punga Allah Ta'ala. Punga Allah Ta'ala na pakedo atin na manu-manu isi pulung. Punga Allah Ta'ala pakedo atin na padangkangi mat dape. Ang kapalik pakon ron na ang kapalik pabarik galong kesana. Kapalik pengusaha galong ako Hajar aling nga mu wale kwanre masele ni sini nang kay pole masele manang kataro pakiang ang kataro anreng kataro mancaji pengusaha ini pengusaha galon ni ka makoko ang kato padang kapole lautan ni tatoy manu-manu makaleo yasena mat dapeto ang kapaleway ako aling nga onra mo de monro na ako gangkana la ang katona masele ang katona monro koro kampungiro gangkana cinampa na maroata na Mekah atir manca itaw sogi ni Siti Hajar kaya wattu na yaling wattu na mapasi di la ilaha illallah degaga sompas sanga dina punga Allah Ta'ala degaga maringi dalle sanga dina punga Allah Ta'ala degaga yon rimat danus sanga dina punga Allah Ta'ala so gini jadi waktu nama pasi diokro okoniro turu punga Allah Ta'ala
Kemudian selanjutnya saya keyakinan. Maka dia pun Allah Ta'ala, orang bertakwa itu, yaitu tahu malade ini tahu kupung Allah Ta'ala, napat tentu pun Allah Ta'ala onrok dalik na poliasi langi. Maka dia pun Allah Ta'ala, wa fis samai rizkukum wa ma tu'adun. Iko tahu mi tahu iri pun Allah Ta'ala, orang bertakwa itu boleh asik langi dalik mutu. Amode nang kamu rekengi. Bahkan di ayat lain, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi malak dak minta kupung Allah Ta'ala, angka persoalanna iselesaikan kupung Allah Ta'ala. Iretoi dalle pole tenri sangka-sangka. Taliane taliane makarisui na pole dalle na. Orang bertakwa. Ayo yang Cina ro. Nah. Engka pak kampung, toko kampung na matimpa mita pak 30 meter ewa yawa. Matimpang macalere. Kumilo malawe macalere matimpa. Sisan ta makota naitai tau kota malawe nya ama pa ipilu bawa mi. Pilu bawa mi kerangi masuni wae di pak kampung. Langsung lomeli kerang ko toko Napa parewa kampung na taruh tu ko tembo na pilu degaga. Gawe na. Ini tuh gawe na pak unta nak bawa mi. Apa de nak guru jolo nak ro. Maka dah magi nang sahabat nang kay pilu de nak guru melibam mi kerap pada modele napa na pasa ko temboy na pilu. Gaga. Nrewe kota podang itu kewe. Toke. Majakarang italenga de napa di rokaran na yanu Nak kada maga batimu pasang ni nakada lau pasa ko tembo pada modele na maga liga masuk. Maka de toke wah si sambu mema pa si bawe ase tangkie. Angka tangkin na ase. Si sambung itu kerange. Nah, ya kong kamu isa nero tangkiro, malomo tu masuk pula kerange. Maka to ripung Allah Ta'ala ro. Dale na tau mitau ripung Allah Ta'ala ko ya ase tangkie. Ase tangkie. Mopek ko ganna karatta pasang ko de gaga na tangkie. Ya to mitong ke tangkie mangari lo ko ini. Maka to ni ro amopek ko ganna jama-jamatta kanja na tasat di jama-jamatta. Ya na capu okko pole langi de to na gaga. Kata woi maka kanja kerana, maka kanja jamanna. Woi masolo dui Tapi de na tambai tangki de na tambai papa pole nero dalle poko pole asli langi Iya bamiro dalle na yale memang ya pak angkame tu dalle na patentung pung Allah Ta'ala. Nape si ratu 20 sone tampu ta na bagian nek pung Allah Ta'ala dalle mu iko kue. Seko litre wae seko licat na warra de na wat di mate te ko de na law mana ngiro. Makanya waktu nokolino pa ang kami matdali, ang kami mangisa na tangkielingi, letu okolino maka apa kanjaki karange, makanja zaman na masolo duina. Tapi pas capu capu tu makanja perusahaan kita pabangkero bawang, capu isa na tangki. Makanja perusahaan makanja solo na dui apa makanja karange, makanja jamange. Tapi nasabak capu ni sana, itikat to ni tahu itarungkui. Tak mile-mile man dalen, tak cede-cede man sini no masalah melebih kadere. Segilingan na. Ia kota lisa kimu ia tangkie amode na makanja karange. Macolok to. Baka mo karak buntu ko panomui ia tangkie na talisa kilimui lube macolok no.
Eh. Jadi ang kataw de nagagajaman na masolo dali na. Magay apa mega mato dali no ko tangkie. Di ka jaman na. Matinroy mangero, moto mangiro. Pura mangiro, taba mamotoro. Tapi tau sogi ambo na. Alena nak jadi di. Alena nak jadi di. Mati ambo na waris tunggal. Degaga karana lube itangkin. Ang kami madali nokro masolo. Tapi ang kato tahu mengusaha kerang na pamigay karan na. Subuh-subuh ngopi jadi dokonan rena. Apa melo menre bulu sapa cani. Masoli cani ya komega cani runtuk sogi ki. Tangga sopi nano poli bulu lepas si mak galung. Kerasir. Asara na pelisu manre palopi napa si materlo tasi maga sapa bale ya komega bale masoli mega dalle. Tangga bani pinalisu poli tasi cinampo pang istirahat jagi sukonan rena menre si bulu sapa cani lepa mak galung materro sapa bale asoso mero palatu makokoe de panasogi mega karana tapi cek dek mematomi tangkinna. Maka ina ron na puelo pungala tala na surugi pungala tala na surugi pungala tala maka da okolino aja na karata usaha tapi usaha kang ipenuhi ro tangkiro lube mo tu apalagi kong kami mana kerang aga palisa nenye tangkiwi akade guruta angka 10 telu babanna dalle angka 10 telu babanna dalle ya kui rampi manengi satu di antaranya adalah doa papa simpo dalle itu tuh doa ya aja tamil siri milo doang ilo doang muki sinin na pak dongeng na tau mata pa itarima maneng ang kami natunda pungala tala pak magay na khawatirkan inale gaki masija na to jangan kiya sa to jangan deni risap kiya na pungala tala kiya pasura na pungala tala kiya na cecap pungala tala to jangan na sana kumakiro na sabab migana dui gangkan na ipandangin teman ni tahu maka dia pun aja de jolo ya lekoi ko pak den musi cocok jadi natunda okoi matu suruga sini na pak dongeng ina tarima wana pungala tala ya kode na leki okolino ko suruga na leng doa engka bali bolaku de nakresoy dalle na napole meromok nak kami bawa limanna puang angkani ulu bembe kani soko alpu imang iro bali bolaku nak kami di mana pak? Nak kami di mana? Angkani melomak di pabukui ilisa ke kantona. Tanya agak dalle ero pak. Tanya agak dalle ero. Allah langat dalle doa. Jadi illo doang ni jolo napalo galungi. Aja ta masih milo doang illo doang ni jolo napalo galungi. Pak dongengnya palisa na tangki. Agapi termasuk takwa mitau ripungan Allah Ta'ala orang bertakwa diberikan rezeki tidak disangka-sangka ini sangka-sangka katau desisa gaduina melobot tinggi wah peko pale maka de benena loko dara en kamu patu kapal loka wa di tabat-taban nai balu lo dara desisa gaga matoa desi sagaga matoa nrewa yaga na ipagaw na kade pungala tala tu bawang be takuan ka makato-kato tanga dia gaga lokata perlu ka loka nakada dia gaga matoa nakata naji mata usapa nakada maloloy
Malolo sapa nak kada angkas ko malolo siya ta sapa nak siagi ko darat mo alimana nga. Orang bertakwa kepada ia lengi dalle tan disangka-sangka, dia tan disangka-sangka. Mana kalau kalolo nala aga nagorang iro. Akibu anjuroi. Ya sini no masalah malu orang bertakwa. Agapi salat sempajang palisa tangki tu sempajangnya sempajak duha. Sempajak 5 waktu mak berjama aku masih gie. Ni gini kita jaga sempajak 5 waktu na mak berjama aku masih gie. Yurfa'u anhu di qal aisi. Nalak ga ipu ngalatala acipikan atutungan linona. Puasa. Saum. Puasa termasuk palisa tangki. Tegare pa puasa. Ya nalamo ko masih gie pasti runtuk bepa. Mau dia nak jama, ya nalau masih gie buka. Taklim, mak guru. Tahu mak guru itu enggak tahu dalek na. Anak sekolah mak guru, mas sekolah itu mas sekolah agama. Angka mana dalek na. Sini no masalah lebih karena itu 10 telu. Kemudian yang ke-12 itu nikah. Mak bene. Ya kau angka kalolo dia memang dalek na pak bene. Mak janji Nabi tak makan itu mak bene masih pun dalek. Puri pak bene depa. Gaga. Ni kata sogi gara-gara bene na tu. Itu tidak muncul ya sabene 47. Sini no masalah lebih yang kader. Terakhir baru kerja. Terakhir kerja. Jadi pura mana pi? Pura pi mas sempaja, pura pi milo doang. Pura pi masikiri, pura mana pi amalange palisa tangki napa kilo majama napa pasak kerang penuh piro tangki napa pasak kerang insyaallah malomui dalle sini no masalah oleh karena mamagi-magi naringi pengalatala awatangan nerule patugang kangi pasik ditepai loko pengalatala insyaallah malomui linoi yonroi manyamatto matu tama suruga pamasina pengalatala amin ya rabbal alamin. Sedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.